بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لبوتي عزة تري أخونا أختن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي ألغون من حقيقة الله سبحانه وتعالى ألغون منا دمدوغا أن إمي ماتيوري غلومكي الله سبحانه وتعالى متن ألغون من هدان كرو. الله سبحانه وتعالى ألغون من إله متن هدوما كرا نما إله سبحانه وتعالى ألغون دمدوغا أن غلوم إترو بجين إبادة إله ألغون منا إله حضرتون لوبي إتر بجين إبادة إله سبحانه وتعالى ألغون من هدوما كرون جنا كرا كم كوانم. هذا مسلمك حياته هوريها بقتكيوس هوريها حالتكيوس الله سبحانه وتعالى هدوما كرون جه حالتك. هذا يقول تو ميادو ألغون من تبيفلنا حسا كلن مي غستو كرا ذكر كي ورا مهم ذكره. إيمان النبي صلى الله عليه وسلم के फराय पड़ों अलगुन में हम कोम्मे मिहे को स्कोरन जे कमेग के वाह का एक कमा विधिके अलगुन में कोरुमंग एकले के फांग फराय पड़ों आसपावा मुहिम जिक्र के वाह आदे निदिंग हेला हिंदुगा अलगुन में कुरान जिक्र मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनी बयान को देवाफ एकले के फान हदीस को रवाफा वनी مدواغا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا مدوايا مذكورا على من بسنا لها في كم جوانا ورا ماتيفيري فيلاولو تكي ورا أجهوري داروس تكي مي حديث بس فلوجا مع النبي صلى الله عليه وسلم على من النبي دوك رباف. إما فرتم على من بلال ما تو حديث بس فلوجا مدواغا إما فرتم بيا الحمد لله. إكلم فان حديث كورفاني الحمد لله ندين هلا هندوغا نينجكي كوباتو فرتم أقول من بسنا لماتو لبيت أخونا أختو نينجكي حقيقتوغا كودا مارو أي ماري حقيقتوغا أقول من كتير ميها كو ندافع إينا هيرو لي وجهكم غوانا منو تقول من غواهرو إينا هينا عرفكم غوانا ما دين حسابهم إينا يوتي مدنيا الوداع كيف إهم ما نينجكي كودا ماركا كيرتو قرآن كو صلى الله سبحانه وتعالى وني بيان قرفاف وهو الذي يتوفاكم بالليل إلهك الله سبحانه وتعالى كي تباميهن ريغنوغا تباميهن مي ندي تباميهن ندي تباميهن فرانا جندوا إله إهم نينجكي يي كودا ماركا ميايتوغا الله سبحانه وتعالى وني بيان قرفاف إهم مي حديث بس فلوغا مي دعاغا مع النبي صلى الله عليه وسلم دعاء قرفاني الحمد لله الذي أحيانا هوريها حمد اللي بوديكم بني الله سبحانه وتعالى لبيت يا أخونا أختم بسنا وداعنا الله سبحانه وتعالى كي هوريها حمد اللي بوديكم إله الحمد مثل جماني كي إله سبحانه وتعالى هوريها حمد اللي بوديكم إله عمل فرطه فريها مكمنا إله ذات فرق فريها مكم إله سبحانه وتعالى هوريها حمدك هوريها ثناء اللي بوديكم واهك مي بهاجمي وني الحمد لله الذي أحيانا فراتك الله سبحانه وتعالى كي أقول من معروم فهوجا إجماني كي أقول من نداء يروق أقول من جفرانا إبا جندة ومفهوجا الله سبحانه وتعالى أنك كابس هيلا وقتن إفرانا إبا رجوع كرفا إهم إكمتك الله سبحانه وتعالى حمد مكرن لو بيت أخونا أختو بلوا مي عادة كمنو أقول من جتري ميهك مثالك كريم بستنه فدان إميهك نديغا إميهك هينو لبن أقول من بلائنا هين عرفكم غوانا ما غوا هين عرفكم غوانا من حسابه مدنيا الوداوكي إهم ما كيها بدو نيومتتو نيومتتكا أقول من حقيقتوغا أقول من ندافع هلا هندوغا أقول من نيومتوغا متين هذا نوي كموغا فينا مبس أقول من هما بارن أبسها مي دنيا بي هين كنتتكا مي جنا فهرا أقول من هلا إيران هذا نمي هنني أقول من جامي دارين جمتين وتقول من وظيفة أدا كورا وظيفة جمتين نوني مهوري مسكت هو متين هن مس أقول من جه هندانا كنا هذا الله سبحانه وتعالى كيها برد يوم تتو أقول من ميدفي أي دهونا فهران أقول من أنا كابس إكلا كودا مارو أنا كي ندا هندو أقول من جه فرانة بجندبه إفرانا نكابس أقول من هاشيكلا إله سبحانه وتعالى رجوع كدفو أي ورب برد يوم تي أنا كابس يوم الكرمة
algon men Allah subhanahu wa ta'ala hadrata tawbahuma algon menna libe ranuge fursaten anekkaves ehnya miheku nidiga uvaina maruvejjekam gawan me hisabun den ene ituru bagutenu libe tawba waka ehma kihabodu niumatetto milibuni tawbahuma ene hewmalten ituru kuruma Allahuge rusawa wadigatun hoduma masekke kuruman ene war bodeti fursatake libigin idie ehem wima ekamattaka Allah hamdu kuranje alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana algon men maru genne umaffahuga maneki nidiga e kuda maru e genne umaffahuga algon men nan anekkaves e furana devvikamataka Allah subhanahu wa ta'ala ya shukr tanwa ilahu subhanahu wa ta'ala hamdu kurani wa ilayhi nushur adi ilahu ga hadratish hagigatuga rujua womiyati ehm algon men hagigatu algon men dunya matiga algon men wagutu heda kuramun da hinduga algon menge visnumuga algon menge sikuniga asasi gotegga bahattan jehe muhimmu kamege wahaka hadis pasfuluga ekelega fan kurawwa famiwa duaga ekelega fan ummata daskod devwa famiwa duaga bayan kurawwani e algon menne ki Allah gadar rujua wan jehe ne mihunka em algon men komme kamek kurikam gaviyana mes duniyage komme kamen algon men kurikam gaviyana mes algon men kurawwani Allah subhanahu wa ta'ala gadar algon men mi ilahu gohala komme hidak anike malakul maut algon menge forana hippa wadaga ennu maikige den algon menne dekkene ves uzra nonnane ehim algon men tiben jeni tayyarakka mi duaim ves algon mennen eba dalalatu kodde ehim algon menge visnuma algon menge amaltaka algon menge huriha kantataka tasarrufataka algon men bina kuran jeni midenne wunu visnuma macca name sitameki lobweti akhunna akhtum algon men eba fene algon menge mujtamoga mi eba mi ngama komme duks kuran chekame mi kamaki niduma heluma algon men getiren kita mihunetto mi dua kureveni nidun nidi nidan nida fa hela hinduka algon men kuranje kame mi kamaki mi algon men ekam ge sababun eta bawaru sawabaka darume adi algon men ge hayata eta bawaru rangale eta bawaru heyo asarutake qur'ane kamen hagigatuga algon men mifada duata kurumatiga demiti bejje kamu gawanama ehennuniya algon men hama komme duhukus nida fahela aadage kamege gotuga algon menna ekam miwani ei aada kaadege gotuga teren algon men hayatuga aada kaadege gotuga ekam wani ehennam wes ekkala aada kaade wes algon men Allah subhanahu wa ta'ala ge rohiwodi gotun hodumattaka algon menna ekam kure vidane mage mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani nida hinduga algon men duwa kiyage minidani adi nidin hela hinduga wes emme furtama enege visnuma enege sikondiya menani Allah subhanahu wa ta'ala ge matin haduma kuru algon men nebe fene bahem mihu ngeto bayem ge faratun aduive ena nidin hela hinduga emme furtama es phone nagange ena phone Facebook WhatsApp Viber ya belewa konkame ge matin to mi hadam kureveni duniyavi kantatta ho matin ege badaluge emme furtama Allah subhanahu wa ta'ala ge matin emihe hadan kurakamu gawan mama yaginum wes enege hayatan ege sababun he asarta Qur'an ege sababun ene faseha wegen dane eduwoge kantata tartib kurang eduwo kantata faseha kama kiga kuriye genda ennes Allah dhikr kurumen neti hama kurin midenne fadan hama kela hela gote dunyavi kantata go tereng ena mi wannani eilahu matin haduma kurmenneti ehem vejje kamuga wanama enen eduha ki ha barakatteri duhaka vegennu dan algomena mi fennani gina fahara fatis namadu noko adege kurin ama henidin hela hindugo bes Allahu matin haduma noko emihunge duwas fasha mihun eba mingo masakkatuga warabboda kanni vegendata eba mihunnan eduhoge barakai duhoge wagutuge barakak kedifa watun omen nami fennani ehme ma algon men gitere mihako emihege duhoge barakai ituru koram beenum wa kam gawanama emihege wagutuge barakai ituru koram beenum wa kam gawanama semiheka ngoti hagigatuga nidin hela hinduga nidaf hela hinduga emme furtama ena kurakamaka Allahumma tin haduma kurun hedo mi hagigatu minge sababun algon men hayata badaltan annan algon men tajriba kollan nam wesaun gitere hama huriha befun wes mugota amal korvam fatta wafikam gawanama hama yaginum wes he badalta emiha ko amillen ihsas korben em algon men amilla nafsasha algon men amidarin algon men koranje wasiyetemi algon men ikudina daskoddenje teden algon men eba algon men school madrasa takuga mihar emme tuttu kudinna besaba daskodde mi duwa henna me suwalaki algon men ekudinna mi duwa daskodde hinduga hame kani kiyala
ದಿಕುರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಏಗೆ ಅಸರುತಕೆನ್ನೆ ಹಮ್ಮೆಕಂಡು ದಿಕುರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಉಣಿಮ ಹಿಸಾಬು ಫುದೇನೆತೋ ನು ಎಕುದಿನ ತತ್ಬೀಗು ಕೊದ್ದೆಂಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಮಾನೇಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಮಾನೇಕಿ ಎಕುದಿನ ಹಮ್ಮೆಕಂಡು ಸ್ಕೂಲ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲುಗೆ ಮುದರ್ರಿಸ್ ನುವತ ಆಂಟಿ mi ekudinna mi dassefa veto balalan chekkolla eruga dassefa wakan engene fadagotakan hamekani ekan kashawar kurma ekanye nune algon me masakke koram wani beleni verin ehennames ya ekiga komme duwa ko nidin hela hinduga darifulu lavva mi duwa amali gotum reveto masakke kurma kiwara muhimukam erum hagigatuga algon menna ragalu hewlafa solihu darintake tarbiyat kureveni me algon menna mifennani egota algon men hewlafa solihu darim beenumwa hinduga algon men hamekani daskon ecche digen amali gotun ekandata nukurwa kamuga wanama algon men mifennani darin hagigatuga hayatuga maadana nukunna hinduga ekudinnaki evves haligga ekudinge mawlumaataken huri ehennames e mawlumaataka eggota amal kura kudin take gotu algon men nuwe ehem algon men teren komme mihek wes adi khassa ko belene verin mam bafa mi duha kiyuma das kuddenge bajje namuna dakkange bajje mam bafa mi duwa kiyuma namuna dakka fi kam gawanama darifula ekiga narbai fara darifula ekiga evvagute gehele vicce kam gawanama mamma mi duwa aduvilla kiyage darifula mamma mi duwa kiyakan bappa mi duwa kiyakan ಅಂಗಾದೆಂಚೆ ಸಬಕಿ ಕೊಬಾತು ಏಗಿ ಸಬಬು ಹಗೀಗತುಗ ದರಿಫುಳ ಹೇ ಅಸರ್ತ ಕುರಾನ್ ದರಿಫುಳಂ ಎಂಗೇನೆ ಮಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ದುವಾ ಎಕ್ಕ ಅದಿ ಹಮೆ ಫದಾನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಮ್ಮೆ ಎಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಪ್ಪೆ ಕುಸ್ ಮಿ ದುವಾಗ ಮಿವಾ ಮಾನ ಮಿ ದುವಾ ಶರಹ ಕೊದ್ದಿರುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮ ಮಿ ದುವಾಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲದಿ ಅಹ್ಯಾನಾ ಮಿಹಿಮ್ಮಿ ಕೇನಿ ಕೀವೆಗೆಂಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಮ್ದು ಮಿ ಕುರಾನಿ ಕೀವೆಗೆಂಕ ನಿದಿನ್ ಹೇಲಾ ಹಿಂದುಗ ಅದಿ ವ ಇಲೈಹಿ ನುಶೂರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗದರತಶೆ ರುಜುವವಂ ವನಿ ಮಿಹಿಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿ ಕಿಯನಿ ಕೀವೆಗೆಂ ಕಂ ಎ ಕುದಿಂಗೆ ಉಮುರಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತ ಬುಣಿದಿನ ಮಕ್ಕಿ ವಾರ ಮುಹಿಮುಖಮ ಎಹೆನ್ ನೂಂಕಮ ವಾನ ಮಾಗೀಗತುಗ ಹಮೇಕನಿ ಕಿಯಾಲೆವೆ ದಸ್ಕೊಲ್ಲೆವೆ ದೆಲಿಗಡೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಕಂ ವೆಗೆನ್ ದಾನಿ ಎವ್ರ ಬೊಡಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೇಗೆ ಮಾನ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಿ ವಾರ ಮುಹಿಮುಖಮ ನುಗ್ಗೆತ ಹುದ್ನಾ ಅಖ್ತು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಹದರತ ಮಿಗೊತಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಆ ಆಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿಕ್ರಕಿ ಏ algon minne ge sabon eta bawar sawabaka eta bawar dharma elli bigen dane kame tibe fulum visna wada ganna algon men ge hayatuga komme miheku misaleke mihege umurum mi bali huwisure fastul fasahar wante komme duha ku hedunu hela hiduga fatis wagutan ena hela hiduga mi duha kiyafi kam gawanama ena mi duha ki ummati ga aade vejje kam gawanama ekkiha bawar faharakto allah matin ena hadan ekureveni එන්නමස් මි දුවා කියා හින්දුග වෙ සවුන් මෙන් විස්නන් ජීහෙනේ කුදින්නම් කුඩ කුදින්නම් අලගොන් මෙන් මි දුවා දස්කොද්දේ ෆදාන් දුවාගේ මාන දස්කොද්දේ ෆදාන් අලගොන් මෙන්ගේ හිතවෙස් ඒ මානය එකීග අලගොන් මෙන් ඒ දුවා කුරුමුග ඒ හිතන් ඒ ඉහසාස එකීග අලගොන් මෙන් දුවා කිය මල් මෙන් විස්නන් ජීහෙ ඒරුම් මීගේ ෆුරිහම අසර අලගොන් මෙන් කුරාන් අවුණු දුවා කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන් මෙන්ගේ හයාතුග මි හුරිහා කමෙග්ග algon men kura komme kamegga allah subhanahu wa ta'ala matin haduma kurma ekiga algon men kan ekanda takura beggotuga allah subhanahu wa ta'ala levu adi algon men hayatuga barakay levu adi algon men neki algon men darinna mifada kantata daskodde adi namuna dakkade beggotuga allah subhanahu wa ta'ala levu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين